Kulumka fungkaham nunci no areta tamka ane bagai to fungkaham no because ang tabok office ni phirok tangko office ni phirok te kaisa video naimani ang sini ata Romano Paritosh ni video si Kok Jacob by Kok Salemani gari bising azuk lai ang tabok gari ko thangte no khanai family so khanai family ya golo ang kisa ani analysis by ang kisa sanamu sungo I'm not against his decision when decision ang kuno against thangya but kaisa topic ba jispan only ti halangani bagai mas family si tesa ma family ang live video ko saimano horne jora buiwan sugimano munisu bata mo cover dang bata mo khaban saimano to hono ani time omo hainge to obviously ma phaisnai no नरक जतन साइमनो की मिया तो सिनी त्रिपुरा ने खरकसा ताखुक सुसाइड क्लाई शत्रुघ्न त्रिपुरा सिलासोरी ने सुसाइड क्लाई वो थी मानी बे बिनी मांग थी वो तीनी सौ बेचने दिपुर जरा वो डेटा समय अब कैसे अपडेट अपने लगे वो ते सानो ताबुक सिनी आधा परितोष जे बीजेपी वो थांग जॉइन क्लाई मानी बस हाउ पॉट मान लिया बा दाम मान लिया नहीं बाकी वो डिसीजन माना खा जे वो कैसा मुझुंगो बिनी सामुग्रोक क्लाइमानो वो सामु काम नो क्लाइका जे फ्रू जे तंगफोने वो डेडिकेशन दोई नो सामु क्लाइका डेडिकेशन रही सामु क्लाइमान या गोलो फानो वो दाम रजाक लिया बा जे पॉटो वो तंगमने या बनी बत्ती क्लाई रजाक है नहीं बा वो बुखा दुखो ना गई वो चेंज क्लाई थांगा नहीं चाहो एंड अटैक ऐसा तमो साका वो ताबुक जे मौत हुआ जे बिशिंगो लीडर्स तंगने रॉक क्या वो फानो परफेक्ट या बस काम सिमिसी कहाँ मुझे फुनुबी तंगो किंतु क्लोबो हमके बोबा करने बों भाले चाहो बजिस फनो मैंने कॉक ने कॉक फाइमनी तींगा काम तो जाओ अभी मीनिंग को बात सोचने फायो तब हमके अंग सानम जोंगने के बस हाउ जे वो पॉट मान लिया बा रिकॉग्निशन मान लिया इन बताबुक साउ जे बीजेपी वो फिर हो गए हावी मनी बहुत जगह कोनो पॉट ने बगैर हाबिया कोनो बगैर हाबिया बट तब वो कहता आता परितोष आंगनो नो कोई ना मुझोंगो नहीं लॉजिकली सिंगरो जिस दिफाना सिंग वन सुना थांगा अंग के अजगनी नेगेटिविटी फाइमानो कबांगमा बर रखने ऊपर क्वेश्चन खाइमानो एंड नेगेटिव फाइमानो पॉजिटिव फाइमानो नॉन सपोर्ट खाइने बकमान तंगनाय नेनि ऊपर नेगेटिव साने बकमान तंगनाय बट या डिसीजन इज योर्स नंग कैसा एकदम यू आर अ वेरी गुड लीडर कैसा रिकॉग्नाइज्ड लीडर न तंगवे नंग कैसा एकदम डेडिकेटेड लीडर न नरक अनेक एक्सपीरियंस गना पॉलिटिक्स हिमुई अनेक कबांगमा हिमुई एक्सपीरियंस गना तो ओके ओ कक नेते चली नंग जोंमाने थांगा के कबांगमा बर सावैमानो जे नंग आगे वो बीजेपी हो तंगमनी 2018 और बीजेपी हो तंगमनी या गलो नंग बोबाग्रा वायरिंग जाखाने बोबाग्रा लगे फाइगा एंड ताबुक नंग बीजेपी बोबाग्रा लगे फाइगे नंग नु खा समय तो ए कबांगा बररक किसा मिसा सपोर्ट न खलाई तंगमनी बोबाग्रा न बट प्रोबब्ली अब नंग कैसे अपॉर्चुनिटी नु गई बोबाग्रा लगे फाइमनी अनफॉर्चुनेटली नि आ अपॉर्चुनिटी हो नंग यूटिलाइज खलाई मान लिया ना बट नंग पब्लिक नि कबांगा गाइड कबांगा तो नंग ग्रैब खाएगा पब्लिक ने अटेंशन तो नंग कबांग में ग्रैब खाएगा एंड इन लोग यो पब्लिक ने वो नंग कबांग में तीफेगा एंड नॉन वो सपोर्ट खाएगा वो बांगो नॉन लोग ये ना वो बांगो कॉम या एमोन होने मानो जे नंग कैसे कॉक आने पॉइंट है ना बुझे क्या ना दूसरी है बट आने पॉइंट आने ना लाइसेंस ने पिशिंग आंग वन सुगे नहीं मनी कि नंग आगे वो बीजेपी हो तंगों के नंग बीजेपी हो तंगमन या गलो आसुमे तो नहीं बीजेपी हो कोनो असक पॉट कटर बुया दाम बकरी बताओ आरो बकरी नंग तिब्रा मत हो फाइव तो मोटा मोटी नंग पॉट मान खा जनरल चेयरमैन रंगमान खा रिकॉग्निशन बमान खा ते वो काम का सिनी जाका नंग बीजेपी हो तंगप्रो तो पब्लिक रखना ना सके सिनिया तिब्रा सारा का सके सिनिया एमोनगे मानो जनी डील अप्रूव बीजेपी बाय जे बीजेपी रखना सावै मानो थानी ताबुक नंग त्रिपुरा मत जॉइन खाइग्राडी ताबुक ले बुबाग्रा न त्रिपुरा मत न बर रकबंग मा सपोर्ट खाइ तंगो नंग थांगै ऑडियंस ने अटेंशन ग्रैब खाइग्राडी ग्रैब खाइमान या गलो ग्रैब खाइ नंग जे फ्रुओ ऑडियंस कबांग मा सपोर्ट मानो अप्रूव नंग फाइ बीजेपी जॉइन फाइ गंगे नंग कैसे सिनि जाकनाय नंग टिकेट फाना मानाय बजिस मानो कैसे पॉट रजंनाय आमु कैसे मानो ताम नंगे नंग साइसुं थांमन या गलो लगियो नंगनि लगियो 1000 जन न बतलांगे थां 1000 अब 920 but something माने ना अब 1000 अराउंड सिटी नङा अब नंबर्स न सो 1000 वोटर्स नगे इजी नंबर्स या अब जों जदि पॉलिटिकली बा लॉजिकली जों वाचनो थांगा के नों ओवरऑल फाइका तिब्रामथना जॉइन खाइफाइका टू ग्रैब योर वोट बैंक I respect you, I respected you a lot and tauba I will respect you for your work जे नंग असक सामों खलाइगा तिब्रा सरंग बागै नंग खलाइगा बोबाग्रा नि बागै नंग खलाइगा नंग ताउबो साइ दङ जे नंग बोबाग्रा न हामजागो नंग बोबाग्रा नि गाइड नि फिलोसोफर बा जे नंग बोबाग्रा न कुनो दिन हामी हामी मानिया I agree abo bo sung agree खलायो बट abo उनका कैसा सेंटिमेंटल वर्ड्स सेंटिमेंटल कॉक जे जागा वो बाहाय के नंग
borok no te attention to paina amos nin chai tong ata nang tini safai rana ne try khlai tong Simon, and this was a very big step kabang ma ekdam very big step je kotor ma steps nang nai khega je thangmani ya golo nang sajung thangai join khlai kan kle okay public rok ba sugle mungsada sana thanga mo ba nang nin logi bo 1000 jona nang logi tlangai thanga as a vote bank no support khlai ni bagai, so obviously tabuk next year election nang basani chances tong ba chanani to nang phaine na, and moreover nang 1000 voters lang thanga mane to BJP bono MDC ni bagele basari sinai no MDC EM ni bagele ADC ko basari sinai no, so nin thani already kaisa tibrasar ni vote bank phai bekha and support bo phai bekha nang ni public rong nang bai ke tam sawi nang nin logit lang thanga tung chaimia nang saw je nang o kelang kini o tong namu sungdia ba sitrang thanga tini tibramotha nang tini tibramotha no curse khlairi rekha tibramotha no curse khlayo mode to nang boba karno curse khlaiman klai thanga ta kisa abo kokna nang bujui nai ni nang tibramotha no sai rekha je phainai basic koek bosoro tibramotha haina bai thangnai ba tibramotha tonglak ama high situation tong khang ge taun leaders tong khang ge nai nang sawiri ru mane nang curse khlai rekha tibramotha no bole to bubagra no nang curse khlai rekha indirectly ata ang no clearly ge sanamu chungu indirectly curse khlai mani no abono no je nang sai rekha tibramotha down the line in next 2-3 years but next election no bai thanani chances kotma tongo, and nang potmalia nang zonal chairman tongmani jagane nang tiklai rohorsa ko ongkori phega nang ongkori phemani ya golo nang onyono sabno khlanya ni khlaiga nang kaisa respected leader tongmani tibramotha ni jotto borong no respect rui jotto no logiri tongmani chungoro no tabo khani mano tabuk tibramotha ro khani mano no je nang tibramotha phai join khlai bega CID ngani bagai ba information grab khlai ni bagai ba tibramotha ni strategy sikire ni bagai nang to tabuk tibramotha o tongai strategy sikoi tibramotha ni tamo drawback aborok to nang jotoni siki thangka nang joton saiman thango je tibramotha o tamo drawback tong tamo benefit tong ba tamo strong point tong, so nang o strong point to koekta silogi thang and abona nang obviously nang jokhonte opposition thangka nang BJP o thangka ka to nang obviously tibramotha nang sabanya nang saitok sinai no mane nang tini saitong bukhuk bai ang boba karano respect ro boba karano hamja go nang nini kabang ma video tongo je nang boba karano support lai kabu yo phunung mani tongo nang dara ata nang andros to ye kaham ke nang support lai family tongo nini andros bagan rong nang phunu ge kaham ke phai phunung mani tongo nang tini boba karano hamja ge andros bagan khai ka ba andros phunu ge tini andros ni phol andros ni je symbol tibramotha sapai ga tini nang family ya golo phano tabuk kaham kan chole khanang family ya golo nang kabang ma khaiga nang saka nang yes bike rally khlaiga haduli buduli to thangai ban nang pod Chajakliya no but pod nang tawbo sai tongo je nang pod ni bagai BJP o join khlaya nai sudo internal lo nang ase Chajakliya ba porobor ni rules Chajakliya ba koekjona leader no nang hamja gana bagai join khlaya nai so na ata nang asik se boba grana hamja go humke nang boba grana ya kari thanani wanso gala khamu nang wanso kamu je ang bisingo tongai na boba grana loge tongai na bahage o situation rectify khlai manai amo se nang wanso kamu kintu nang tini amono fail khlai rekha amono ni points negative mung thanga ata nini au respect je tongmani jotto maximum borong mai thani je respect tongmani amo to obviously down no phai bekha tabuk nang lin logi je borok tlang nai rong na to nang tlangin thanga fem logit lang kha batam sawit lang kha nang jodi asik se saimano je asik se kelang ke ni choli tong ba bising hamia choli tong hunke nang buba grana hamja gongke nang abono rectify khlainan bagai bising os tong na nani ongkhori thangai nang kono rectification khlaimania nang tabuk au ongkhori thanga mane nang boroni against thing thang sinai nang tabuk tibramotha ni borni drawback saimano borni strong point saimano nang strong point na subanya ni chai toksine because nang both been opposition nang obviously thanks nai no buskango abo no doubt je nang asuk voter list kawangman tlangman ya golo to obviously BJP ko to no kaisle ticket nai list ADC ni bagai pen ticket nai, so ata please tewisa I request you ang no agibo respect layo tawbo respect layo I still respect you as my elder brother, as one of the icon kaisa political icon tongmani tongin tonggo tagbo but nang tibra sarong no kaham ko lama phuno iti tongmani but nang kaisa o step na mani it's a big step nang talangi thanga voter nang thanga sajong ban thanga ba
কয়েকজন ফান্টলাঙি থাকাকে নো প্রবলেম খামু বাট নং হাজার জন লাঙি থাকা মানে নং হাজার জন বখরাব অলরেডি নেগেটিভ ডাইরেক্ট হাজে তিব্রা মথা দङ नि कुनो थिनां चलिया नों आसक्सि तिब्रा मथा तिब्रा सानि बा आसक्सि नों वालायना मुसुङ आसक्सि नों बासाना मुसुङ हंके नों तेबो सामु खलाय फुनो नांखामु तेबो खलाय फुनोनि थंमानि नों सिमिगि आ जागाव जे फेल लीडर्स बा जे दाम रजा ग्यांगि दंहना बा जे पद नि डिक्लेयर जगनि दंहना नों सिमिगि आता गोबां मा दङ लीडर कयेकजनाव दङ नों आगे साव जे वन मैन वन पोस्ट नि ताउबो वन मैन वन पोस्ट नो कासे पोस्ट केबो दुई तीन जन न तो सुङ केबो रोमानो या फान रिबो माया कासे पोस्ट भाइगा दुई जन तनाय बा so nang ganggai kaise superiority nai mani okay unfortunately nang superiority malia nang leadership manlia ba nang gasik dam rja ga nang saksama wan suka nang saimano je bubagra bo busuk tension no tong bo biango nai kul pai nai nang asuk se bubagra na hamja go nang bubagra ni logi o tongai bisingo je hamyang tongmani nang nugui tong hungke abono se nang rectify klanyan thangna nang mani rather nang thangai tini BJP o thangai asuk border ka ma thangai join klanyan nang la khamu ata hamjak mani himani kubui hamjak na tam nahi je jagawo jispo nang thung kaham somoy thung hami somoy thung angna logiri tongnai hini se amono se na hamjak na nang tini bihik busai hamjak lai tonglai thini wo tini bihik ba busai kaisa crisis choli tongha ba kun phanangi tongha nang bona hain da khibir nai ba nang bona jodi khibiru mane nang bona hamjak liya nang bona bini crisis somoy nang bona logiri liya mane nang greeding ithanga nang hamjak liya obona no greediness ata greediness tamno hin je jagawa nang manamu chungai nang manliya haine baga nang bon yakari rkha je jagawa nang mane paina thangai nang pai manliya nang abona paya phaipai kha nang mane tongbana damung khani nang paya phaipai kha so bu greediness mane ang ni model nang choleli anai se nang yakari thang tini nang bobagra na asakse hamjago hungke nang tini all step nagla khamung ata जों जतन हामजागो बुबाग्रानो I'm not a politician, okay? I'm not a politician. I'm not a politician or not officially supporting any politics. I am with everybody. I am with every Tiprasa. Tini ang BJP ni MLA ba kohekana leaders of contact on tongo kamano contact relationship mo sung tongo ang kem ni baga hami sanan thangya tang ni baga bang hami sayata nang boni ni decision nang nakha ni choice nang khai thangka tabo hongke ni choice khai thangmani ya gulo nang je nok no yagar klang thangmani nang aboni beparo negative kok ta sasiri ni nang cholena ni nang age thangni no problem kebana no mana khlaya because nang step now we baika and already finalize bongise ready ngi paika tabuk nang please next just the phonong thung je nang cholena ni choli thangni but bubagrani bumongoi nang te ta sabisi ata je nang maharashtra hamjago nang bona yakari mai nang already yakari kalang thanga abo to nang nijena saimano nang yakari kalang se nang tabuk BJP no join khlairi ka nang sao alliance khlaimani age IPFT INPT ro ni example ri nang saire kha nang borona se saje ge angi tongo je boroko alliance khlai thang one nang bobagra o je age BJP ko alliance mani bo nang saje ge ang bo nang boycott laga bo nang saga ham bo nang buji kha nang asak se sai tong mani alliance mani saje ge nang tamni bagale borona thangi join khajan nang ka ba nang asak se best good supporter nang asak se nga khrak nga ka nang 5 bosor se ya ko 5 bosor bisinga se nang bye tata hani se ongkhari thang pai ka tabuk next year election final ni se nang ongkhari thang mane na orno joto kisu joto na buji mano joto borona buji nai chirai je kisamisa political ni bagai bepara buji ne rak boro joto na saiman thanga je nang tini ongkhari thanga 1000 jana voters no to ye bole to nang next big step ba next position mana mu chungin thango nang jispon sai tongni ang position mana ne bagai thangya but abo to nang sajak sire nyata abo step buibo to nugui tongo bororok je nugna rok to haino ereng sanan thangla to bongke nang sajung wan sono nang mani nini o je sentimental kok je nang sanan thangman nang saibo to nang kisamisa sentiment changi thangani bukha dukho nang khani chau bukha dukho nang phano jodi hamjong ma tongkhangke o bukha dukho nang mani no tiklai manu obukha dukho nang mani no tui no chung logio tongi manu hase hamja go nang bage yakar nai nina ama babu no tini maya khlai hane na ama babu no yakari dariba chini ama babu chung maya khlai ge chung yakari darne ba chung jispon tong thung chini busa hamyang tong purpan chi chung ama babu song chin born busa na khibi siriya tau busa rok bo jispon kuduk jage tong thung jispon sajage tong thung pot khaya pon hanjak tong thung kono ya nalai pon hanjak tong thung to phana busa rok buma bu phano yakari thangya nono tang handia nanang sawiman khadada ata nang kha kaise adopted child ding thangka
je nang betray khlairi rekha Maharaj no it was a very big betrayal ni digitoi abo naina thanga ga abo kaisa dabba ni tha opor nangi thanga ke you betrayed Maharaj mane nang tini betrayal ni kaisa dabba nangi thanga I was shocked ni o khanawi ni nugui je nang thangai hazar jana borngot langi thanga ki bahai ke sini ata Paritosh ba amai samuk khlamak lai khane ang ni jeno shock ngai wan sugi naikha because ang nang baya se contact life family kaham ko contact life yo kaham ko relationship bo phayo chung joto no kaham no kok salai tong lai man ya golo phana tini nang o mia nang o step nawe onek kotor ma step lai and bobagra busuk disturb rung nang ni jen sai maya nang saw bobagra ba nang discussion plaina ni naikha ba ya ba nang decision ana ni sikang to nang salia nang nok nang khor thana sikang to nang pya ke kep no saya ni thang nok nang khor thang it like age nok tong pro shillong khar thanga bangalore khar thanga ni mai jing tong siwa kok rok to tabok nang thanga thangdi non ke mana khlai ata nang tongdi je jakha tongdi tongphano tewe shata sapiri je nang Maharaj na hamjago and Maharaj na nang khibi maya hanai tamni ke nang khibi klangi jo already abo kaise proof ngi thanga nang betray khlai klang ha Maharaj no nang betray khlai no thanga tini nang kaisa point no abo nai paisri you were an adopted kid for Maharaj nang kaisa Maharaj be adopt khlai to bhaja mone hain kha BJP ya kari nang tibrama thau phaiga tibrama thau phai tibrama thani in and out jotono buji khanang buji mani ya golo tibrama thani phan bai ba tibrama thani bumung bai nang kabang ma public ni attention na kha audience ni attention na wi nang tabogo o je public na support khanya thana rakbo nang ni logi utlangi thanga mane henge tabuk sawi mano kaisa nok malik na nok tongnan jaga rakha an example okay nok malik na nok tongnan jaga rakha ni nok tangpru nok rupru bonana chuki rakha cupboard rakha kabang ma sofa rakha amara gromani ya golo nang tam khlai gatini nang nok ya gari thangpru ngai o tv sofa je chuki jotono man mani nang abo ni loget langi thanga point public norok no joto jani video nai tongne rono obongi thangma nai mano tabuk dara da Paritosh ata Paritosh nini point ong ka ba nini je action ong ka abo nong thaga je nono kaisa astroy romani kaisa tongna ni jaga roman jaga wo nang ajaga ni bisingo je malik nono sofa tv bed thujangnai chuki jotono romani ya golo se nang tabo nog ya kar thangprong ka abo nini hni nang wan chuki nini hni no guarantee roi nang tlangai thangi pekya mane no point is clear je nang tibrama thau phaiga bara tongnai ni bagai bara tongkha bara tongmani ya golo nang tibrama thau bara tongpro chuki mankha sofa mankha tv mankha en nang tabok tibrama thani bara nok ni ya gari thanga angke nang tam khlaiga je nini ajaga sofa tv man mane nang abono nin logi utlangi thanga ingka abono bahike justice nai it is called injustice it is called betrayal amo kaisa ata nang wan chuki nai de amo logically kok samani siklai wa ang no dusri chum samani klai but logic ni kok jodi sungnanya thanga ke nang tini sak no wan chuki nai di nang sao bukhat dukhon ang kha podman liya ba podman mani ya golo phon amting choli tong ke nang o nok bara tong mani jaga wa ni nok bisingo sitrang tong nang sak clean khlai glak da nang nok na sap khlai anga ka obviously bo sitrang tong nai jodi nang o nok tong na mu chung gong ka nang ni je no on nok clean khlai ma tong nai taki nang cleanliness tong mara ni tei so an example saimia nang busuk jorati o example not logically want to no ang saimia public ro busuk jorati o example not logically want to no but comment khlai ka public ro je jodi ani o suk jora video no with ong kangke amono point ang te se sapiro ata nang se samani je nang tongi man gla khani samani de tongi man lian nang thang pai kha mane nang sitra khlai klangi thanga sitra khlai klang man ya glo mani bo klangi thanga ma khogit lang ka sen jawa ba mane sikok se indak siwa jaga mane kaise baratia tong pai kha bara tong mani o jaga je malik mani rokno bo klangi thanga mane bo sikok khan jaka so nang bo kaisa sikok ni dolon sogi ka hani example o klai mano mane example ni hisabong ka na abono mane chini alada kogo sana thanga abo sikok na rom jago but ata your decision to tabuk jorati self decision is always self decision everybody respects their own decisions nini decision nang na kha nang thangi join khlai kha nang abon ya golo nang phaisa payo nang safair na nai nong bo sauje tini kwang mo borok ano support khlai tong tini kwang mo borok ano naslai na bo tong and asuk din ang party o tong sa ano kya call si khlaya tini hinga bai ka call khlai be kya so obviously nang tini nok ya kari thanga mane to obviously ni jaiti bhai ti rok joton call khlai be sinai joble kitam goi nok ya kari thanga khlai kha nang takho khnai
nung je khon tong nung tong kaham ko tong khale taw ni bagai khobor na nang nai ba point right khobor na to nangla nung bising tong joton snogoi tong nung kaham ko tong ka borok taw ni khobor na nang nai ba sai si manu ki nung bom de ke tong ngai tabong nung thang pe man to obviously bu sai man mo chung nin decision taw ni bagai ingkha nung abono sai me aje ang bising tong phar kana ke call khla ta kang phadarong khar phai kang ke joton call khanya start khai kan nga abono point no koi sai me abo koi jang ne ko ya ata ata nang jodi ani o video nung kaham ke nai tong ke wan chu ke nai di nung je khlai mani to nung khlain thang kha but ang je example nung mani amo nini tinini action be mi da mili nung sajung wan chu nai di I have been respecting you ang nono kabang ma kotor ma respect ru as an elder brother as a warrior as a tiprasa joto digiti no ani le okata ba I am just a social activist ang tini Bangalore tong ba Bangalore ni je father house tiprasa tong mani ang foundation khlai chalogin tong ang joton khlai tong ani kun okat kre ji kyabni paper om ge sanani bagi but koyekta point emon hai ke nu khange chungbo logically one sugi ma salayu tabu political views ho tang kun saimia je political views ho bum tike choli because I have no knowledge I don't have much knowledge about politics ang sudu tam saiman ga hamjona saimanu sabono ke tiprasana saba hamja ga bubagra so bubagra ne tabok buijespon ko bangman negative point sai tongo sai tong situng tabo hongke tabok je o video nuk nai rok ani o video rok no je nuk jag rok je clear khana ne rok norok nije no comment khai sadi je angkok samani jaga o kono jaga chaya tong hongka ano directly question I know directly sari ki takhok nini kok bu chaya kho nungbo tike tongo aman bagai nung tike kok samani ano norok directly question khai ri manu I don't mind and I will accept if I have done a mistake tini chini ata Paritosh thangmani yagolo bo tau phano bo sak no mistake khai gani wansu yako bo tau phano sak no kubui kok soi kok thik kok khai gani na bo wansu gi tongo good self confidence good very good but naidi in and around in surrounding busuk joroti tamo abo kisi nai chai tong mani yagolo bumti ang nai angya amo kisa wansu gi naidi asno basic ya angbo office ni फाइदे drive खाइते नको सबै नम से ताखोक जाको बाय video गाड़ी वो interview रले हमका बांगो वन सो कता नि video नि response ना किसा गाड़ी वा आसुक तिन रेडी सिव ना नि अलong के टाइम मा या आसुक खाइने नि पुरो ओ सामong फाइपे खांगा तो तै खाइ मा यांगे बा हैने बगे मा खाइ मा निसे so te wesa jotona hambai fungka ham joto tiprasarok no tabuk jorati to song jese khlaiman chak sing khlaino dong chini foundation etei chung tiprasarok ni bagai khlaino thanai chini hamjang mung tiprasani bagai paiya chung khlaino cholinai and chini hamjang mano chung betray khlaya je borok ni bagai chung tini kasao je borok bai chung tini support manai tongo a borok no chung kono samoyo betray khlanya ni thangya bonok sanani bo thangya kono khlanya ni thangya chung bono bahai ke dukho riangnai amo simi chini chaitok ngai tini norok ani o video ni jarian da tam buji kha but no ni thani tam comment strong please comment khai baidi jotono nor ni points comment khai jotono sabai di correct wrong ba nor ni thani ko suggestion thong kha please comment khai baidi te bese joron hambai o thanchano jotto tibra sarok ta pokdi jisepona hamye choli tongthung logiri tong khang che chung hamyano kaham khai mano chung jodi yakari rekhai bo hamyaga hamyan thangchi dong bo hamyano thangnai drug chanai no chung dore rehab center tlangai hamri hanga bo drug chawnya thanai jodi nung yakari rekhai jodi nung hamjagai bono rehab center direct hangai bo drug chamani ba hamai phainai bono hono rectification father thangai nung rectify khlaimia bising tomanya nung rectify khlanya nangnai father thangpai khamane nung betray khlai rekha mane nung bai tata hanai yakari klangai thangka asna khulumka chibai hambai